Yebare kuba ori aha TV West nehinda kandi obwire nobwobu obwa programu yitu ey'obuhingi n'oburiisa. Omuheereza ndi Ivan Tsime. Eriizooba ntwenda kureeba aha kuriisa empunu. Waza kutandika project y'okuriisa empunu hariho ebintu by'omugasho ebyoshemereire kuba nooyetaaga ninga kuba oine. Ekyokubanza oshemereire kuba oine entandikwa. Haza entandikwa tikikumanyisa ngu oba oine sente nyingi, neerugirira aha size ya project ey'okuba nooyenda kutandika. Ekyakabiri oine kuba oine obukugu ninga knowledge. Noobaasa kubanza watayayira omuriisa w'empunu weena omukugu ninga obanze oze omu mishomo y'okuriisa empunu. Ekindi ekika ky'empunu ez'oratunge nakyo ni kikuru munonga. Ekyokureeberaho noobaasa kugura empunu aha kasente kakye nazo omu bwire bw'omu maisho zikuheereze kakye. Ebindi ebyoshemereire kumanya n'akatare k'empunu, oburugo bw'ebyokurya hamwe n'okwombeka ekiju. Ninkumanyisa ngu programu yitu egi neetuhikibwaho banywani biitu aba Kyampurisa International Limited aba nibakora ekirungo kya Hendrix Concentrates. Haza ekirungo eki n'eky'ebyokurya by'empunu hamwe n'ebyokurya by'enkoko. Wariisa empunu zaawe Hendrix Concentrates nizizakugomoka, nizizakubonera niiwe zikwesiimise, zaza kuzaara nizizakuzaara ebyana bingi kandi bihango biboniire munonga. Mbwenu reeba ngu waronda Hendrix Concentrates waba ori omuriisa w'empunu hamwe n'omuriisa w'enkoko. Bena niwagaba kuruga omu Rubutobere omu district ya Kabare, uwe omu kutandika kuriisa empunu akatandikisa empunu 6 zonka. Reka atushoborere oku yatandikire kuriisa. Amazina gange baranyeta Bena niwagaba. Ndi omutuuze wa Butobere. Hati nkateekateeka ekyokukora ngu kimpe sente eyindi azendere kyamburira. Kabanza natunga embuzi nangwa nazo nyinemu otubuzi tuke konka ezindi bakaziita. Kunayeza nagira nti kansareho ntunge ki empunu nangwa wanje akaba atarazenda na busha na busha. Nyowe niija nayombeka kishuma. Kunamara kwombeka nareeta empunu 6 nazitunga. Kunazitunga akahaliwo omukyara munywani wanje nawe bamuwire empunu namugira nti kankutwarire empunu yawe ngyemeze. Nagireeta nagyemeza konka ezange zikaba ntiinemu nkazi nyine obushiija kusha. Kuzamara emyezi 6 naziguza. Kunamara kuziguza n'ogwo mukazi yeye yazaara ebyana 9. Kuyazaara 9 nabireeberera byandema kureeberera. Nazaho omukazi ari Kirigimo okwe namubuuza yangambira ekyokukora nti iroko ogure maashi, ogure fishi, ogure na kotoni, ogure n'ekirungo otabure. Wamara kutabura nti ogume oraziha. Yangambira ebipimo bye ndagure natandika empunu. Obwana bwakura bworiya. Hati oriya natwaraho ebyana 3 ebyokworora kabezire ebyana 9. Ebyana 6 ebyeye nabimuha. Hati ebyeye ebimwe yabiguza. Nangwa ezirakira yaziguza nahati ayinemu ebyana 2 kusha kandi biri bito. Nagumizamu natunga empunu kutwayeza naza kugura ebyana bangambira okwe kwariyo ekibiina ekyabatungi b'empunu nakizamu. Kunakigiremu batugira ngu mureete sente 50,000 tubareetere empunu Hoima. Nawe 52,000 nanye natuma empunu emu nagitunga. Bakagireeta ine emyezi 3 nagyorora yakura. Kuyamara kukura yazaara. Kuyazaara emirundi 2 nagiguza. Hati natandika kuzaaza ebyana byayo.
noriya mukyala owa Kirigime nawe yampa empunu ejye Faransa naguma ndagira ki ndaginanka ndagizaza hati nizezo zenyine okuriisa empunu bena nagira ngu tukurukuhenda ngu naziha emikamba ombwire bw'akasheshe rero omushaha ezindi azihereza kyakyo hati ndazireberera nanyine emikamba mukasheshe ndabanza nagireho emikamba zigirye zamara kugirya shawa nk'itaano nzitere mu mashi rero namara kuzitera mu mashi n'amizi mu mwebazo nziwe ebishushu bitekire kuyarebera yatandika kukora amagoba yasharamu yatandika pork joint omu tawuni ya Kabare kandi nagira ngu ekimuhurire munonga aha kizibu cyo kubura akatare k'empunu konka nitwe hariya Mwagaba Center baba barenda empunu turagyosya mbwenu nyineyo omukozi oragikora twine hoteri mbwenu n'empunu zimburiye abo twine hoteri yitu Agaba Center baragikora empunu zaho ziri nyingi mazima tinkaburaho kuzigusa twine nanka pork joint kuriya Kabare nanka primary okwe tugineyo na ntazitire owanje ndazitayo konka nezo kutayo nyowe tinzine barazirira kimwe hakureberera empunu nagira ngu zikabanza zayenda kumuteganisa ziri kurwara ngu konka akija yaza owa munywani we yamaha amagezi okwayine kuzirebera hati okukira nkaza owa meya witu namubuuza okunda areberera empunu yangambira ebindi akore ebyo kuzifuyirira yashuba yangambira nti ebyana shemerire kutabula ebyo kulya bingiwo k'ekirungo na fishi mbwenu nteke mu bingiwo kukira za nyina rero ebibya nakejo kuzifuyirira akangambira ngo nondo omukyere kiri 5 ninga kiri 10 nguteke namara kuguteka nguteke mu kasasiro shube nonde wawe sande nonde sukari nazo kiri 10 zitabule bivuruge azambitiro mu katimba obwo bwa kitanda shube mbigaruro mu kasasiro esande rero sande ya kashatu shube nonde mashi egiye zirari njigure nayo ngitabule mu kiri 10 shube ngaruro mu kasasiro byamare sande ya kashatu tibya birabiri na kimwe biteko mu drum sukemwa mizi mbwenu kurugirira ekiro zenata rero namara ntandike kufuyirira ezo mpunu kuzifuyira no zishukamizago no zifuyirira ne bomba aho nono yitaki no yitobukoko mbwe niwe nico rukora togura mbazi ombazi ndagugura abwente empunu tinkiraga kuzifuyiriza ogwo mbazi Project ejingwe ya mbere munonga abantu abamwetorire bingi ngo nibamuhikaho abahereza maniwa kandi agezaho no kushomesa abantu okurisa empunu abanyetorire era bayamba abo kuba bari hali amaniwa bagiteko mu Misiri to kubashomesa kurisa empunu wono muntu yatarendora musomesa ofire nko kubashomesa bayanga aba barakira bona n'abapangisa konka abacyaro ndagezaho kubasomesa kabatayi banje akabire nayenda ngo burikiju kibekero mu empunu konka ngo ekyo nikibane cyetagisa sente nyingi mbwenu ngo mbwire bwo misho nicyo cyetago cye kayenzire ngo buzubona mbwizuze
konka esente z'okugura emmere empunu erarya amanyi. ate empunu eriremerera kwingana ki izooba Erizooba izooba rimwe nerya bikwingana ki buli zooba erarya baketi ina. emwe Baketi ina. Obwana burarya baketi emwe, enkuru zirarya baketi 3. omu kureeberera empunu ezikuba zizirwe kuzikusya okwezi kumwe n'ekicweka aziiha ahari za nyinazo azireeberera zonka. Ebyana ndabireeberera okwabyo byayise emyezi 2 ndabita kuri nobireeberera otakusyaho aho kubiguriza nakugizire nti ndatabura emmere ey'ebyana terashwana neya za nyina. nobyiha ahari za nyinabyo Eh. byetere byamara kuzaarwa Ndabiyaho biine emyezi 2. noyihaho orikuza kuguza Emyezi 2 emyezi omwe okwezi kumwe n'ekicweka ndabiyaho mbito muri ekyo kizu kyewareeba mbireeberera okwabyo ebito munonga bigume na za nyina. Bena nahabura abakazi kwega kwereberera obwo barikwetandikiraho za projekiti z'emiringo etari emwe. Yowe okukira nkaba nenda ngu ngambira abakyara twege kugira ki twayekorera habwokuba nyowe okundi esente okwereberera ndereberera kandi nyine n'abandi baana bendareberera mbawe school fees mbawe buli kimwe kyona abitungwa byanje ebi nyine n'orutoke kiina konkayo ndazayo mu wiki ndazayo limwe kuyayo nk'ekitoke kuyinga aliyo n'abakozi no kubasasura. bene omukazi agira eki yayetandikira Agire kye yayekorera mazima nyowe ekintu ky'okureeba omukazi arasabaguza kiransaasa munonga kureeba omuntu aliija akakushaba nti nenda eki narwara tinyine sente z'okuntwara omu irwariro konka nyowe ezi mpunu zange narwara tindasiiba ndabuuza ndetwara omu irwariro. Yebarwanyigitaho erizooba twareeba oku Bena yatandikire kuriisa empunu arikutandikisa empunu 6 zonka kandi hati ari omu mpunu nyamwingi mbwenu nikimanyisa ngu niiwe kuwakuba nonda kuriisa empunu buzima otakatiina wareeba oku yatandikire wareeba oku akuziriisa kandi yatworeka ngu obuyonjo n'ekintu kikuru munonga aha mpunu. Reeba ngu ekiju kyawe kyaba kiri ekiyonjo burikiire obwo nibwo oramareho n'itungo ryawe ery'empunu. Champurisa International Limited abantu bakora Hendrix Concentrates eki n'ekirungo ky'ebyokurya by'empunu hamwe n'ebyokurya by'enkoko. Wariisa enkoko zawe Hendrix Concentrates buzima enkoko nizakura kurungi tizirateganisibwe burwire nizagomoka nizakuha amahuru marungi omunda nigaza kuba giine yoka ya yero buri kirungo kyona ekirikukora ihuri kureeba ngu ryabonera kiri omu Hendrix Concentrates hazejo nekorwa aba Champurisa International Limited kandi n'omurisa w'empunu buzima utakayebwa Hendrix Concentrates egi negomora empunu zokuhereza ebyana byingi bibonera niwe obwo mutano omuhereza ndi Ivan Tsime katurebana rwa kabiri rukwija eshahano zo zimwe TV ni yemwe murare kurungi.